Dobar dan i dobrodošli. Danas na podcastu Bankar Me razgovaramo sa Nevenom Lazarević. Ona nam dolazi iz kompanije CNRSys, koja je na okviru pomoći NLB banke predstavila projekat Green Light. Dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Drago mi je da možemo da razgovaramo o našoj ideji. Ideja je izuzetno važna, naročito za one trendove europskih gradova koji streme samoodrživosti, prije svega u energetskom smislu. Danas predstavljate projekat Green Light. Šta je on, šta podrazumijeva i da li je on već negdje implementiran? Pa naša ideja Green Light je potekla iz naše same kompanije. Naša firma se bavi projektovanjem instalacije jake i slabe struje, dizajnom osvetljenja kao i projektovanjem sistema kontrole. Radom na jednom od projekata javne saobraćajnice sagledali smo probleme današnjice slične svjetlosnom zagađenju, korištenjem svetiljki koje koriste mnogo električne energije i stoga smo došli na ideju da jednostavno ta rasvjetna tijela zamijenimo LED osvjetljenjem. Danas je u Crnoj Gori, to jest u Podgorici, zamijenjeno 11.000 rasvjetnih tijela i oni su sada sa LED izvorima, ali naša ideja bi jednostavno poboljšala taj dio u smislu energetske efikasnosti, kako svetiljki nemaju nikakav sistem kontrole, to jest one su jednostavno on-off i njihova snaga se koristi i tokom cijele noći, kako one koriste astronomski sat. Taj dio bismo riješili korištenjem raznih senzora koji mjere intenzitet prirodnog osvjetljenja, koji bi redukovali sami intenzitet vještačkog osvjetljenja i na taj način bismo imali uniformno osvjetljenje potrebno za saobraćajnicu. Također, bitno za taj dio jeste ušteda električne energije koja bi se proizvodila od prirodnih izvora sličnim suncu, to jest korištenjem solarne energije i solarnih panela. Govorite u uvezivanju solarnih panela sa LED osvjetljenjem kao trenutno najisplativijim, odnosno najodrživijim načinom da se osvijetli prije svega javni prostori. Kako funkcioniše cijeli sistem? Pomenuli ste da postoje LED rasvjeta, u Podgorici ih ima već na 11.000 mjesta. Rasvjeta je u stvari postavljena na toliko mjesta, a sa druge strane ostaju te fotonaponske ćelije od kojih bi LED sjelice mogle da dobijaju električnu energiju. Kako se to sve uvezuje u praksi? Pa generalno postavljanjem LED rasvjetnih tijela oni trebaju da imaju predspojne uređaje koji imaju mogućnost dimovanja i povećavanja ili smanjenja intenziteta. U tom slučaju bismo za napajanje istih koristili solarne panele koji bi sakupljali električnu energiju od sunca i konvertovali bi ju, to jest koristili bi energiju sunca koju bi konvertovali u električnu energiju. Za naš slučaj, gdje smo uzeli ulicu Vaka Đurovića, dužine 500 metara, potrebno su samo 2 solarna panela koji bi mogli da snabdijevaju sve, znači sa čistom energijom. Tako da ne bismo imali nikakvu potrošnju druge vrste električne energije. U tom slučaju, pokrivate sa 2 panela solarna, pokriva se rasvjeta na polovini kilometra. Koliko je to značajno u urbanim sredinama, s obzirom na to da upravo velike količine električne energije odlaze na javnu rasvjetu, na rasvjetu javnih površina i koliko je to aktuelno pitanje u trenutku kada su cijene energenata generalno na izuzetno visokom nivou? Pa cijena postavljanja samog sistema u ovom našem slučaju od pola kilometra sa senzorima, fotonaponskim sistemom i panelima i baterijama iznosila bi oko 4.500 eura. Sama ušteda na godišnjoj bazi bila bi nešto ispod 800 eura za samu električnu energiju, a sami sistem bi se isplatio kroz 6 godina. Tako da na taj način bismo doprinijeli
to jest sva javna rasvjeta, uključujući eventualno sutra i parkove, ne samo javnu uličnu rasvjetu, bila bi besplatna za naše stanovništvo i grad. Tako da bismo imali konstantnu električnu energiju koja nastaje od od sunca i na taj način bismo besplatno dobili električnu energiju koju bismo koristili za osvetljavanje javnih prostora. No kako sve ima svoj rok trajanja danas, tako pretpostavljam da je i te fotonaponske ćelije, odnosno solarni paneli, ali i LED rasvjeta da imaju svoj rok trajanja. Koliko to može ograničiti samo ulaganje, odnosno isplativost samih ulaganja u takve stvari? Pa što se tiče LED svetiljki, zavisno od proizvođača, neke svetiljke mogu imati do 100.000 radnih sati. A kada je riječ o solarnim panelima, za njih postoji garancija 25 godina, a kao eventualni dodatni trošak bile bi baterije koje bi se mijenjale svakih 3 do 5 godina. I to je neki iznos koji bi morao da se izdvoji na svakih 3 do 5 godina i na taj način bismo imali taj eventualni trošak. O ovome možda razmišljaju i vlasnici većih poslovnih prostora, pošto je izuzetno bitno da i oni budu osvjetljeni na pravi način, a nekako se održivost nameće kao glavni razlog zašto se odlučuju ljudi koji iznajmljuju takve prostore. Kako održivost u tom slučaju može doći do izražaja i da li je moguće ovako rješenje koristiti u takvim zatvorenim prostorima, odnosno možda čak i u stanovima, kućama? Pa to je definitivno moguće, ali to je sada već riječ je o pojedincima, jer ukoliko bismo mi željeli da naša zgrada ili kuća bude napajana solarnim panelima, treba da se izdvoje određena sredstva i na taj način bismo mogli sami mi da proizvodimo električnu energiju koju bismo kasnije ili samo zadržavali za nas ili prodavali ili slično. Da li je uopšte Greenlight projekat koji može da zaživi u Podgorici? Što mislite? Pa smatram da da. Znači mi smo kompanija koja se već bavi ovim poslom i trenutno smo zadovoljni progresom koji smo napravili. Generalno uveli smo neku vrstu električne efikasnosti kroz solarne panele, ali i kroz samu rasvjetu i dimovanje i prilagođavanje osvjetljenja čovjeku i prostoru u kojem bivstvujemo. Na ovaj način jednostavno otvaraju se vrata da i u crnogorskim gradovima da počne implementacija nekih rješenja koje već imaju takozvani pametni gradovi širom Evrope, ali i širom svijeta. Koliko to može doprinijeti uopšte samoodrživosti cijelog grada? Pa smatram da može izuzetno, jer kao što smo već pomenuli, električna energija bi u tom slučaju postala besplatna korištenjem, to jest prvobitno ulaganje je svakako nešto što bi svaki grad trebao da razmotri, ali kasnije, znači, proizvodnjom električne energije ne bismo imali dodatni trošak energenata koji su već sada deficitarni u jednu ruku, ali korištenjem istih smatram da rešavamo taj pomenuti problem i da svaki grad treba da razmotri to rješenje i da jednostavno pređemo na taj zdravi sistem korištenja proizvodnje električne energije. Koliko vam je okvir pomoći NLB banke pomogao u svemu tome, koliko je on doprinio da sagledate eventualno neke mnogo veće mogućnosti samog projekta Greenlight od onoga što ste prvobitno bili zamislili? Pa kroz sami projekat smo kolege Luka, Kostić, Marko, Kšanović i ja imali priliku da implementiramo sve naše sektore u kojima radimo u firmi i da pomoću njih dođemo do ovog rješenja. U smislu, ja se bavim dizajnom osvjetljenja, kolege su sa sektora jake struje i jednostavno uključeni smo da riješimo ovaj problem na što efikasniji i energetski, kako energetski, tako i ekološki način. Jer ovim rješenjem bismo štitili i životnu sredinu. Jedan od problema koji se rešava upravo projektom Greenlight jeste i to svjetlosno zagađenje kojim su podložni svi gradovi
i koje se sve češće uzima kao izuzetno bitan faktor za život. Što nam možete reći o tome i kako LED rasvjeta konkretno rešava ovaj problem? Korištenjem LED osvetljenja koje ima određenu optiku, koja bi se fokusirala na samu saobraćajnicu i trotoare i koja ne bi imala efekat da djeluje van svog tijela. Na taj način bismo redukovali samo svjetlosno zagađenje time što, znači koncentrisanjem osvjetljenja ka podu. Na taj način, kao što rekao, rešavamo problem svjetlosnog zagađenja u svim gradovima i prelazimo u dark sky efekat ka kojem streme svi veći gradovi kako bi riješili ovaj problem. Da li se još negdje mogu vidjeti ta rješenja danas osim u Podgorici? Pa da, svuda širom svijeta. Sve više počinje implementacija tih rasvjetnih tijela koja sadrže optiku koja se fokusira samo na samu saobraćajnicu ili neku zadatu površinu. Koja je budućnost projekta Greenlight? Da li će se on širiti u Crnoj Gori, da li će se širiti van granica? Kako se naša kompanija bavi rješavanjem sličnih problema svakodnevno i izradom projekata slični ovom, smatramo da je potrebno da svi shvatimo koncept Smart City-a i da na taj način prilagodimo osvjetljenje nama kao njegovim korisnicima, kao i mogućnost da uštedimo električnu energiju i zaštitimo životnu sredinu. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama na pozivu.